Kiramtang Thereponi Pai Trok Arni, Rongkhelan along Kedo, Hinchong Piakulat Pialong, LLOYD Gallery, Kangpupon. Bangso LLOYD Gallery Akulat along Kelong Ponjilaki, Electronic Hormulapen, Hemarlo, Kachipangcho, Pregjam, Asonsi, Longpon Popura, Kulada Hempotumpen, Pachinipon. Even we have a hair straightener of lady, hair dryer of lady, we have a heater is there, microwave is the entire segment, and we have a very competitive price of electronic product. Say like we have get a TV, we'll get a range from starting 7,000, 32 inches. So all these products are available, and within the Lloyd also we have a compatible AC. We have a TV. You'll get also that TV in within 10,000 budget like that. And we have a very good opportunity that we have a what called this finance option. Bajaj finance option is there, and very soon, others company are also coming in due course of time. Many other finance are also coming, and we have a bank facilities also. So customer can avail all kind of facilities here. Anparta bangsa kuladalong hormu kedo ansatami tangka dureche satami kirama barsai satami longponji aduntu mesena hormusi longponpo lasi kedo anarada tum satami bangso LLOYD Gallery Rongkhelan along an nang humrira ninke hangason kenam ponji phan pachinipon. So আমাক খুবে ভাল লাগিছে আজি আমি ডিফু আপনার কার্বি আংলঙত এটু খুলিছো ইয়াত আমার এনেতো আমি যদি আপনি আমাক খুদে কি এটু কি নম্বৰ আমি খুলিছো এটু লয়েড গ্যালারি আমাৰ এটু 5th নম্বৰ হয় নর্থ ইস্ট আৰু আমাৰ পাইপলাইনত আৰু ঢে আহি আছে আমি বেলেগ জায়গাত এটু বেলেগ এৰিয়াত আমি এটু খুলিম আৰু আমি খুবে ভাল পাইছো আজি এটু ইয়াত ডিফুত এটু মুকলি কৰাৰ পিছত এটু ষ্টৰটো য'ত আপোনাৰ ধৰক আমি নতুন মানে আমি এসি লয়েড হেভেলছৰ নতুন প্ৰডাক্টটো ইয়াত মানে কাস্টমাৰৰ কাৰণে আমি এটু মুকলি কৰাইছে আৰু আপুনি যদি মোক খুদে কি আজি বেনিফিটটো কি ইয়াত তো বেনিফিটটো এটোৱে কি আপুনি 1 টকা দি প্লে আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰডাক্টটো লৈ যাব পাৰে তো মানে এনেকুৱা স্কিম বিলাক আমি দিছো য'ত মানে কাস্টমাৰ বিলাকে এটু মানে গুৱাহাটী বা মানুহে কয় না কি মেট্ৰোত গৈ প্লে আমি হস্তা পাম এনেকুৱা নহয় আমি এতিয়া হেকানে গোটে এক্সপেন্ড মোডত আমি কামটো কৰি আছো News report KTV News.